Walada ki don Shibun ki jing kena, bagi Kristan ki badon hapo North East, kidai ki bayelek, da ki tiar ki ba penterim pensir. Handrai hak ni ke video hang ni. Gila ben yo Isai, bagi Kristan ki badon hapo Manipur, kila pendon kam da ki jing duwai, kum ka atiar, ban yelek persya ki bor jong ke jing dum ki bawan, ban penpaj penpra ban penjot, ya ka imlang ke salang jongki. Gila ben yo hang ni, ya ki paj ringai Kristan kat bagi dang dem kok siu ya la de ben duai khmat ke jong ublei, ban ya saj na ke benta ke jala jongki. Ki babon nap deng jongki ki la du no ya ke yeng ke sem, pat wat ya la ke jong ke jing imru, ki kena ki kelung, ki la kelalong khun suet. Kene kedai shisha, kita ki sengi ki ba khadu. Hakaba ke jing ya le kedai para kenja benriu, na ke juk ke jala. Ke jing ya ken at ki bayalam sya ke jing jot bat syadu ke jing ya. Para bagai tongin duai ba ublei unis nailem. Ya ki beriu ki ba syam lanot bat kamtam, ya ki kenlung kena ki balasa rangli ki balasa khun suet ki ba du no. Ya la ki kmi ki pa. Hakani ke jing ya le.